Kalau dengan amiyana bintabi mia biru kadang mana kalau dan amaka biru nama dalam namia kadda namia ledum tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ayat maknanya nadita di mana benaran ini kabar syangka dunia. Ayman na awida akan nama ilai ka shabad ka ama aal di dunia na ipangil na kaumpan yaman awida akan kailangan na umelai ka shabad ka ama aal di karudan na apasan ka andaman ikasabatang kaum andaman ikasabatang kaum sa ayaman na niyan nalimigan nalatarak sa dunia at tulad niya sa dunia namia na itabiya kayo din namia kada miga betul oy na iman to na badala pagkili talo ang mga tao tabi aming gagawin ko dunia na may nagpasyo pada aming gagawin ko dunia na pagkili na kaumpan Tapi yang kala kay perhatian na udah buat tamo ka udi na di kamada benar oy na di kamada pada amanan yan na di pangabumbawan katima ini kasih pedeka ama aden ama dunia na ayah boleh putih tahu apa pun kita lakukan ini dapat namanya karena bagaimana kabur ke dunia na pakalang kaswamarwa sekadar ini namun kami kada kena ke seminar na api ando pagagaw kana dalam seminar na inong kayo di bersih betul apa kugusan ka mga bay ikaw natin yan mga wasat ka kepada baya kamataan ka pagawa na kabul ka dunia na ayaw makna niya na umaalit siya pada kabul dunia na pagawa na kaw owan adi sabihin ka pada kabul ya tabi amadu dunia adi na ni bakas syukali inan kaya berdakian anak online anak Shopee barang-barang din owan nanti kena ang patuanaw lagi dulu at imaan kamay ni kami gaganin na pipaganin ko Masya Allah tadi Alhamdulillah kadang ka mababada seminar kamo amil biha Women's Islamic Seminar sa kapagununin ng kawatatan wasimpan kabukatas sa Jenuli na iman to na kana abasi busalin kaya katanwa Sahara Function Hall. Aga pa kaya ayaw makna niyan na di lang ka dunia na sa mga pagalitan ng Muslim. Mga marano apian tunono na di na nagigam kaya. Hayro ko na tulo ni pano. Nasakan na inuman dia kaya akapot makaliwa buwan ada pernah Facebook asu DVD na ayam makna niya akapot makaliwa sakan ita tagunon na dia kan isepat agi sudah kan nakasongi akapot ka sumahon apa makasa ni niya mamiyabino ko kaganay agad ada pernah Facebook amani sakima na ayam na libini na 235 na kirpakai mana bakuruni matambel aga ko bude na ayaw maknanya, na ayaw sunadakan ng gulaw-laa, aapya, andin po pagkakamang ng mga film, na akan naasara ka na ba sa kaning apapunan yan? Agi amin, kasakan ni apapunan yan, na di ko mga tabatay ni pangwarta, ginawa ka. Kaya hindi mo sa Facebook, ada ka ng fix, ada ka ng fix. Ayaw sunod, pabinag-binan na, ayaw maknanya na puntanan. Na di ko man kasaparan, at yan, di ako saka. Di ka nida, wala, di mo nida, mga kapala ka. Enak apa kan isu di video film? Betul, kami masa kalau dapat ini, enak udah pernah makan siru. Saya tidak dapat ini. Tadi ada film yang di video, apa masa kalau kurang, apa kali nak ngaji lagi beberapa. Nanti kita dua dia beli maalim. Nanti kita beli kebagian dua ti, biar bisa kali. Ini mana berhakul? Allahu Akbar. Tiga kena dua, tidak ada kerangka ngalim. Nanti ada nasama di mata kamu sana. Nak pakai mana umur tapi mana pakai depan. Ada ada nulis. Nanti kalau tu penggulu orang kau biru itu makia. Bagaimana gua ke dunia? Tadi mengapai penolong. Ayah maknanya
na iman to na ditan iman to kida awa dia koma abashiminar ka mga watana sahara ibihar mga watana mga abashiminar iman to na ayam anane na uga kan biyo ko bukan na to ka kasimar ko reka asala gigiran kasya kasi ko na dari makasiminar oh asala di nga pubita sa pwede lagi may kalwa pimangisto pero nga pala pugilan na niya kasobra jadi dia apa kusya na iman to dia kaya kesababan sa ino ka pagkida kong iman ang ibadah. Pamanalibag siya ng iman. Sababa litakhruju bil ibadah. Pagkasababan, akapagbakal yung kakusimba. Basta ama kakurkaini na mela kusimba. Yakalata. Oy, ay man tumana ayat itano di pangalian. Namun kung makarima ay kaya aamanan yan na sibatan ng Allah. وقال كان قرغما أبي إلى لتر لممني اللهم تقبل منا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا يا الله terima engkau semua taubat kami terima engkau semua sampai kami terima engkau semua rukuk kami terima engkau semua sujud kami terima engkau semua itu malah amal kami. Karena menurut diri kita asyum bepa, nanti kalau sama nak berabi, apa bisa surga? Dia simpan dulu. Ayat mana pembangunan yang nak mana kau atari mana orang mau kesampai apa? Ayat menurut ayat kesampai mana dia mata oh, miagas taha, paman atabi tahu, paman ataru nama surga kan? Owan, nadia pembangunan yang kau atari mana orang adir kami kemana amalkan? Apa benar? Bagaimana makapagpaka ni Utang Simba, ihirap na kakurkaini, na ida asyadda bilhub di dunia, na andin ni kita lalo ubabaya ko dunia. Basta amakala subabaya ka dunia, na nila ka Simba. Kaya ka Simba, ayaw maana niyan, na pagkalimpangan ubabaya ko dunia, ang kutwalinan amapastaku opposyon asibag Allah. Karena betul dikirubesa dia ke dunia, ada dikirubesa dunia. Oleh hayib man yusuh, ayam mana ni? Nak ubah pun nak kembang. Karena nak tahu nama berbesa dengan dunia, nak tahu nama berbesa dengan akwa. Berarti kan? Basta akwa amapia, ada kita nak obor berlagi. Pada orang. Basta akwa amapia, nak tahu orang berdu. Apa makanya mau kami masuk asasnya kami matwa islam dia. Arumur rasanya semua bakal sesa komar desa rakabar. Matang bawa kalau ni, mga bayi sisi mana sakoro. Kalau kemudian dengan wakila, kami sagap sakor bisa ayam nama kalau hati mungkin akan jadi bilan yung pangakwa. Dapat dia perunin nak alim, kami pasti tahu. Ada nama bila tadi pun makakwa. Bagaimana nasa hari itu berganti sih? Jadi aku bilang, saya istri seorang matakwan lebih kurang aku bilang Oman tak namun nama biar namun tak nama biar mampu besar aku ayo stop na ayo patuan nama biar suara kakak itu biar kawan na di bagian itu ingin kami tanah bersyukur ya dunia na pekerim penganin angkot kasim banyak Allah pekerja angkot kasim banyak Allah ada lima lagi ada biar masih mengalaman nabi dan katawanu biar paling sudah berkanu sakata wa mama abara simba biar kada le simba Daunya kona ke pakatola kami awangin kapamanwit. Kadi mana nak kapamanwit nak kenapa ayat nama pepeter tahun dan yung kotoa anuman amakata seda na antama pesa ka antami seda. Kadi yung kotoa bebaya kasama tua berita hidup. Ada ni ka tayo tumamo ke ikupo ke aduh. Ya guys ya nengok orang mabubali sa sakula ko aga masatimulan. Kadi yung di mamanwit na yang anak na ipupila ko anak dia nama dia terapia wana ki gebita naiki mata nak ada di kai mata ko maka ya aku belum mana kan juga bintang tiga kali itu saya jadi gila-gila kok itu bukan saya lebih itu negara pun kami akan buat terapia kenapa tak perlu memakai pun terapia nak perlu terapia binawata
Oh, dia orang Islam. Itu kan ibu beta nama tak apa manita. Dah panggil dah sebetul. Miaman kita ke amama Malaysia berbawa. Nah, kaya kau bergemitnya nang kaya arawai ni. Nah, akhirnya nung kau penggemita. Nah, penggemitnya di nama lainnya sudah. Nah, kaya kau magemitnya na aido ayam mabebenwitian. Nah, rantai pulauan. Nah, temenami aku tua kurun. Nah, dia kita suratnya pulauan. Nah, pengemitnya. Nah, petimunnya kawangnya. Nah, pengemitnya tidak mata syaratnya pulauan. Nah, miau masuk waktu adur. Nah, kelipatannya na dulu makasih bayar. Nah, pengemitnya yang kaya maknanya na rantai pulauan. Nah, miau masuk asal na dulu makasih bayar. Alright, kaya din bago teman ang pagkaratay bulawan kainis sabi ng Allah. Na kaya kumagin sa Maghrib, alright, pagkabang sa Maghrib, na di kaya awangin na may penunarantay bulawan, na rum kaya sa bapa na inipatay niyan. Ada makanaw awang, adil kota bulawan na lantay, na buya ginaw niyan, na gumilidil ang suwawang, na tamasya niyawan niyan, na gumilidil ng yatay. Ayaw makna niya na, igira amin itaran no, so bapa ako niya, na pila ka musimba. Kita kau simba, kita mana kaya kita ulang bala simba. Andi ni kau ni ayat, tapi kita kau simba. Pada kalau mana ini nak bodoh kami agak ni, nak Imam Rabi Syekh hebat terkuat. Koma kakuartaku, koma katamu kaku, nama tangwal kaku ngalir kaku. Berkada lah pernah kisah simba kan. Kamana mana kepala dari berkada simba kan, dari kau bodoh berkada tu. Okay, maka kuarta na taman sabiya da suri ma waktu. Na miya da puna muka promise na pagalimu kami berada ro. Miya kali gelip. Allahu akbar, Allahu akbar. Na kami ko ma popor di na lima promise. Allahu akbar. Nadira. Ekadu. Ayah ko na ekadu apa pagkalo ka ko siba. Na idha aqall al-hayat. Nah, kira amya itu sokaya. Basta maka itu sokaya. Nah, dia bersimbang. Eno kailangan na basta sa orip Allah. Na isa akan desabila matawa orip Allah na malaikaya. Malaikaya. Allah. Ogena ada mana ikaya, ada patota ikaya. Ogeni kota pesudi ikaya na ipokaya aka. Allahu akbar. Semua sahabat na pemasa-masa tilapia, ulina arwana miya makatiwa-tiwaro, ulina bungkoma miya kalala, na tiga kawata di negara Silopina, bata Silopina bobo, ate, bata Silopina bapa, bata Silopina, kenapa kailangan ni Silopina, kenapa ni kawin? Agi paraan may laya, maka bibibit ka masa miya katiwa-tiwaro tilapia na ame kaya piya masyangka, na tete kamba, amin bebeto penatian yan, nama kadang-kadang kau hadis sama mata, jadi kau mata ni masuk sekolah. Agini makero libit ka bibis ko kakatolo. Ada na ikaya ayam ananya na dipato tago na ikaya. Na ada na ikaya apa to na ikaya ka. Ato ikaya ka. Na kami. Na ayam ikaya ka no ko na gano kamara kana kaya ka. Itu kaya. Wana gano kamara ka abi kamaya wallah. Napakakai ko mga manusia, napakabila sa mga manusia, na diti ipapata ikaya to, kadi kameroma, nagugaya mo na niya na di mapil mga manusia. Ibrahim pati rolo, kami, uba ay ipagkaya ka kami, na ubagwal ka ba, mauda ka, na siya maakan na pobre, abusina ka na pobre, na ipagkaya ka po na ayawalay niyo na, o maninisik ka, na di TikTok, ang awal ini nadi mo tigaya pamana ino nga dibetero nga dami sa Bisnu biura rito ano ang kami atopia niya katete chubube way na sumaman na kararakana pamana sifut ng tali mataruna nasira pantero kuwa siya tak na video ibir sa kami nisipita nilang akna ako dikita pinangan ng tagulakaw. Alright, na ayah mana niya, na may tu, ayah ini dari pemanisan ng kota Oslo. Na biya nga amranaw mabutabir, alam tanong na opu na mere kasobe iya miya pangaruma, asobe na miya katay-tay,
na sumama ada kapangarmo na sujud tak ada batau. Dari kan kau di mau gitu mata bi baca malah katawanan. Ya katawanan anak bebai. Paman apa katawa? Betul kayak kata dan ini kayak mau ada orang kayak mau tuh ada pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, mana gede-gede oleh penuh Nabi. Itu kayak teman, ya ini artinya apa? Amunti apa? Umat kabur keadil kaya amuntia na mabekas sedangkan yang sama di mana dunia na mabekas surga kalian seaduan amawi asalamat kabur keadil kaya amuntia dia apa kamu dia apa bagi para pada dia asuma musumuntia dari baru pun mengadopkan awai abas tadi na anak muntia kana anak sukangen na udi khasya pasamuntiaka asokamnaka na pagawa samuntiaka kelerka owa ayi berarti na betara natin na bigal kasatin ke amya kalar agrosiri owa na ayah sokamen damo ka pada nakabo upuwa me apa satin na kana na dalam bala na dengan peraka ya apa baka namun ada kan expire owa sokamen no nabi di pagale dan pagale mo amuntia utau na syokaya al-haya muntia kana dia na kaya na muntia dan ilang mana na tahu amale kaya ada terung kimasya ayam mana dia na rasa o ropanian to kimasya mana ngobali ko na mama amu tamale kaya agam ki pagedatan na deta dia kaya ilo kanu mana siapa sa mo kana ilo kanu buku na dia kaya o pokele syo ayam mana na auratiu sekami bago mga mama awal, itu kami di beberapa zaman nila bekerja dengan semua aurat kami. Nabi bekerja kami, ubah bekerja semua aurat kami. Apa? Ayam mana kaki ayam mana ni? Inu kanu dikumpul, inu kanu dia kerja, kaki kaya, ubah bekerja semua aurat kah? Ini mana kapag ada tangka, sama-sama tak kaya kah? Nah, okey terus aku tahu mana dia tu. Adi Eropa aniwa ya kapia kibo bertan no kumunga. Na okey ka mga ada tu la pia kami nabi na pia kita sangka. Baka kita ni mga muslima, ama kay sabangan duwe na dia polang ano. Pagka ada sangka. Adi tu so kaya aka. Munti ako to. Na tabi nila man ya daw na tawa kaya yan. Dahil ako bumon, ay ako nabangal ayan, nabangal ako yan ako berbado. Awan porta. Daya pernah ayah maknanya nasarwarian na istricibol daya pernah nakabukian na atod na niya kadinanin na kita man po mga mama kamata man po kayo ng pagkakati daya pernah si Pwede na nandisinggira na naman sila makapopopay grabe sabo sadar ada firar taka ya ada kasukaya tapi tahu kali ako makalimutan makaya kailangan na matagul kasukaya Kedap man uga ayat kerula kaya dikan kita tenani karungan mama kasih nama karungan kita tenani karungan yang nama ya tinggi segala ya kaya kata tenang aku mah bunda dengan nama diri mah kenapa itu kerula kaya bagaimana lupa kita tenani karungan mama kata ini apa dah jika memang mana namanya kau online paman aku pakaian yang apa sabaras Naman mo to kaya, kung yung talikagatan ng ikaro mga. O wala, katitito ng ikaro mga, nagdapat alis siya ang bibya. Napakasinamatan ka, dati ka lang mani mister. Bali yung katitito ng ikaro mga, labangan na tiyarman ng dulo ka. Hindi na, kasusukat. Pagwa ka na mo to kaya. Na, so kaya, na ayaw ko na sukang yan. Ayaw ka pagkada o kaya. Yung ko ni sukang mo kaya pagkada yan. Ayakuna kapukele kayan at-tama'u nasyo ala anuma o pulang bakala sonana aka nangyele sukaya pagkasapangan niya sukaya yung nakala anuma at wala iba natin ano pa laman igira anadin bagi-bagi na api ami akakwa tabi yun aki abagan na di na panditero na daw nakakwa apa? Ini kan kalau kita berdoa ada apa? Tapi kita berdoa ada apa? Lagi pintu nak kaya, dah kaya ya. Awan nak kaya itu, maka malu aku mau urut beruman. Paman aku mau beruman ini apa? Dikira dua kali kemungkinan.
na dititir na kaya na amay kada tarot ay mananian di kumsiran oy na miya desyo kaya kakaya mga nukala ng iyan kala ng iyan na ikadul amun tiyaw tao ang mapakasalakan yan sama di managsakan niya na mapakasalakan sa mga mawari na diyo po ito al-akal na sukapya kayakan o buka mapay akal al-akal mapya kay akal na mapakaberterumpiya kanya sa kanya na mapakasalang kanya sa alungan amori. Ilan yung manalang namin makatamu? Isa kaya siya ko panuwang maakia pakatamu kaya na mapay akal. Ilan yung manalang namin beri apropisyonal. Aya isa kaya beri na profesional na mapay akal. Ilan yung manalang namin beri mga ulama. Oy, ilan walang namin beradato. Oy, ilan alam namin kaslang sa maliwanag. Isa akyat kita yan nakyapunan yan. Nabiyak apay akal. Nalawa ayat tigitano ang apay akal na mo ito alimanan siyo. Mata malakagrabe baboy ko. Ang dimaniki akalan yan. Gumulik ko bara akal. Nagusto bara akal akang mo. Ayak kaya bara akal na pagkakakali na gino niya na mapagkasugay yan. Allahu Akbar mengorikan Allah. Jadi naman dia akal. Naman isa abarakan. Ano ka mga sipul sa dia nabarakan, mga kusa nabarakan. Isa kay Aliyu Aisha akaramong Nabi na sieko paman na masulun giso masulun. Na kaya isa ato sa barakal ko masulun, nabi ko al-ibara. Akhirnya Ali Bara dan pekusan dia, anak mailin na pihak kamusa na pekusan dia. Oy, anak mailin na ayam ananya na tulungan apa kekuasaan ilmu na miya suaya na miya kamusa dia na isra tu abarakan. Kadua tu Aisyah abarakan kumasulun na al-hurum. So tiritanwa matigr. Lamu na matigir kabara akalan na tubuh Aisyah akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kali kan matigir dua kauras. Adawna kama ala sri. Na uli kan matigir na apa kaya kala tutkan. Miya kali kan. Kalau mana pugelo ko na ayat bina Aisyah kami talian na matigir. Barangan nama panutul. Adia kota itu kuna manggigrasya ng kota ay mananian na karumani na uswa kaya. Kami wasawalay ayam ananya na bigawya bete kadwa kapan tudaw na miyaga sa ilmu oy na miyaka pagkapat puludaw na kaya sa lakawan oy na bigala si karmani na maribi amagin boka na kami ko ayam ananya na makauma oy na kaya mani na karmani na bubi arumurgo na kami akala amama ayam katong nila na bisya sa lakos kagina si karmani na bubi tapi belum sadar bergumul na ayam ananya na watayan itu suka berarti karmanian na kinwanya suko ko kapag munuun niya siya na anas na katawa niya kaliro na tigina api kada ilmu kana api kada batigro na tigina waya mana niya na sipat na kada niya katigir na ditim niya pikir kami usapan niya si karmanian ang suwater kapag munuun niya na kami ko no pa niya nung munuun na niya katigiras na niya kapalabi na niya kontul na bumuro inwesiun kaya karong kapag inwesiun akna ko tidak ka mama na kami ko man naging karuman niya, namiyay na miya kandaw, namiyay na sa karuman na mama, miya ko ma, na wake ma kontul na tulkul niya ng kamama, hey, tamunay, alawan kasi ang isa kami ako ma, nasusukir kayo ng kotarumur ko na watayan, amang muda, at yung tusugin na natin, ikaw gati karuman niya, na miya kamuro ko ng simala, ay daw, may pagkaparte, kasi karuman ko na uswata na nakawata ng siya karuman ko. Na uli matigir na biapatay niya sila ng pamilya niya. Ilus Allah na ayat katil Allah na tigir na ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu syahadu tulullah na ikirana militari mengarakan pandutul alimam menganggar sapirunian ya pasti na deni wa amada al-kota tutulian kami kapal dan kami udakan sama rata na mesti tulullah ikir ati ipanoro karena dia kawarka ame kita no soroya na marites na pakabrahan at pakapusangan maka wala ini ikut ko ini
Nah, kakak po siya mo, nakatama sa mga na ayun diye. Nakabala mo, macam mana? Nami ka makasan na nawas, karami ang panutugan, ama na madil. Adi mo to, ayaman na tabi at tabi ko makana mga duya. Nami ako maramang ako, Joy, patakwa pa. Niyagiligan ako kagay. Nasigwaya ka na ngayon ako nung si Armang ka. Muto sila sa Junimi. Ang bigila siya saya. Nagumiyasyon kaya parang hindi patay na. Ay nila ka na nang ipagpapareho niya pangyatasya. Ay nila pa niya kayo niya nang nalimot kita. Kaya niya ako niya pagkakalan sana ko po. Paman ang mga kita mag-isip kirakan ko, hindi pero managaran kita ng mga kami sa buwan na iya ka na nagkapagay mo yung pululuman ng mga kami. Paman ang hindi ka sigaro mga katol ya Allah, ya Allah, si kami, niyatin mo kami sa mga kami, pululuman na kami makamdag, nauka kami napakamdag sa anong anak yama. Bagaimana kami dengan katol, hindi kami paman niya, kongresyan gagawin. Ya Allah, nangyakarama ka na makapapatay, maganda, na, ewa yung maganda. Basta ba yung araw mo na mati ko. Begitu dia dipaksakan ada mati si arma, itu iman tuh mana ya buat. Ada kan beliau na pero sama ko. La ilaha illallah. Tapi ko mga dato, la wala dato. Nabi mga qarib Allah. Ayo makna niya. Nabi ang kana natigit kan wa akal. Na isyo ng toto ay mana niya na matigir ka. Wala ko kasagula ko pwede ka mapipia. Ekatano ko masulunon away kisu masulna na atafkir ada pero atafkir nabi ko tadi di pamikiran setiap pangan Allah jika pangan Allah setiap isu Allah maka naga ada mana ya ekapakir bayu manga dunia tidak dimeliru tidak dimeliru opama kada tu ini no bukir bayu dunia. Nah kata dalam dalam natos yang asyadu, nabi dalam natos yang amarawi. Nah timu, nah itu bila nanti asahala function hul. Nah dia nak kau saya sampai berbeda. Jadi kau nah umpama kada tuan asyallah saya. Nah ini ayat yang bukan kau nak ke dunia. Biar saya dah nak buku ini makan berapa muda makan berapa. Nah lo siapa tak guys yang mau itu nabi itu. Nabi itu semua tahu saya guys, semua kasih lo nabi itu. Sangatlah kami tidak tahu. Ia nak berbeza sangat ini begini. Ada ini tu, ia nak apa? Nanti kerana mana? Nanti ada siapa orang mampu ya? Tapi itu, kali maka. Ini tu orang mampu. Tapi kali maka. Begini mampu dia gerak mana lagi? Awak harap kalau kamu kenal orang yang dua. Sangat ni kemudian. Bawa maki kira orang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila nak kira di beli tu benda kalau tak pakai sasaka gede. Adi dari sifat kalau ibadah nak kamu pernah apa? Ya guys, yang mesti tahu siapa yang tu. Ya kan dia apa mesti tahu dulu. Ya kan bila orang awata, ama dia pakai. Ama beli. Dia nak tahu nak yang dia Inggris. Dia mesti dipangan apa? Dah sama pun dia mana? Mungkin nanti dia apa kali dia ketekan mereka. Apa nak sakit ni bagi dulu? Oh, apa nama benda-benda apa gawat linu. Udah atu lagi sisa. Nak pikiran ka ayam na suwali kita takdir. Nak perlu terus aman aku saat nak akal ka. Barakal ka. Apa nak tidak isa aku seakal. Nah, ayam ni alim nabi. Natina li kulli shay'in alatun ala. Lamu syai'an adami yang membina syai'. Adami munanyanu. Na ayatu nabi amiuna osai o badiye ayamiuna mu'min na sawo sa diyo ka akal basta mu'min dato ama papalatia badiye ama papalatia na wali na akal ka ama pia na hindi niuna ka kumakad wa miuna ko e balatia na misimbe nga saka misimbe nga na suga pa kasi nga sa ayam ananian na Aisyah amana de foto-foto kami sampai mana amana dia nak foto kami pakai apa supaya apa sini saya sana tapi pergi pakai rumah na misi biasa sudah tak orang na dia pikir pernah na sama notona mi akal kali mana di tu mana ni mana raka adi mutar ya pas sudah dia na udah apa akan pikir ya kali mana kali dia saya kala amana ka na di kala ke mana surga betul dia juga sih bilang kami mana sah amal waktu ini Allah.
Kasih yang negara ada di bagi, nah ini apa beda masuk mana? Berarti kan? Upama kalau bagi saya, nada saya ibu saya, nada di bagian itu saya, nada betul itu saya, nada dua itu saya, ada apa? Saya dua ni, jika kau kasih panas sama pikiran, terus kita nada dua ni, dia tak ikan. Macam masih ada di sumber kasih saya. Oh, ada cara ya? Ayam mana ni? Nah, sali sakar amalaka, sali sakar ibadatka, nah kan akhir kuah kamu surga. Bagaimana gambar si ibadatkan? Oi, ayam mana ni? Nah, oi akhirnya kan nama gertos ibu, oi akhirnya kan isa kami ni, nah pengaruh kami saya isa kami nak berbuat isa kami ni kami nak seterapa, nah oi akhirnya kan nama gertos ibu, nah pengaruh kami saya dengan api kamu bagu, nah oi akhirnya kan saya pun ibu, nah pengaruh kami saya bega bagu, nah oi akhirnya kan ayam mana ni? Nah saya ibu, nah pengaruh kami saya skin, nah oi akhirnya kan lima gertos. Na pengaruh kasih sangat kedua beluku, na buat apa di sana? Na kira kira kan apa terus? Na ibu kira kan anak-anak dua kasih lebihna semua awak tak atur kamera kana. Na kira kan dua ni, na ibu gimana kamu? Na kira kan salat, lagi apa? Dia buka pertemuan apa saja istimewa yang ada dalam ini apa? Akhirnya dia buka dia makan dengan istimewa dua tidak kan sekarang lagi apa? Oh, ini kira kan ada tak ya? Nah, mereka tadi yang buat pengamat persatuan Mori. Nah, tiga ya Allah, kalau kami apa saja akan masuk surga. Nah, dua lagi kalau kami apa saja apa saja. Nah, dia batu. Dua lagi batu, itu belum nyata ini. Apabila kalau pernah kaji kenapa sekarang mengabai, mau apa sesuatu atau ada mana Jumat, apabila kalau pernah disuruh kasih begini, dah jadi enggak. Imam Musa Swali mau dari Imam Musa Dario. Kami lagi apa tanah itu kasul kami apa no? Oh, ayat yang mana ibadah kasih sama kasih sudah masuk dari mana ibadah? Ada pun orang semua kata masih kita apa kata? Di dalam kami yang Islam ada perkongsian kali, lagi cuma biar kasih bina punya Jumat. Kasus juga pun gua di dalam aku mana ni pun kata. Nah, kamu saya terus udah dengan bagaimana mengapun terbaik ini. Nah, lagi pernah makan orang apa saja suami nak kuliah suami begini nak berhubungnya nak. Ya orang tu nak berikut berhubungnya tu. Benda nak berhubungnya gini nak es krim. Kalau tu kita ni kau ni sama tak kaya sama masuk itu. Nah dia mahu oleh Allah. Nah sama dengan ayat tu apa gani yang mumti akan nasuk ayaka. Kadu mumti akan nasuk akalka. Nah tu orang ni berkedua kan. Ada sebab makan. Ayah kuna sakit wakal akapu gawa idarka, kapukedo akalka, na al-gada. Igra kekharangi takadin, gegeni kadin, malu utuk kadin. Na apiye apa memikiran akapiye akal kada kadin. Bagaimana apa memikiran lima ahai bedada maka gegeni kadin. Biar syakun aduman na syakata wa mama. Ayah buka mama apa sebab pasal kau yang ini nak panggil kagu. Nasi pesu sahaja buat yang mana ni apa dah baru dipanggil kagu. Nah ada pernah pergi nak asal tu pun panggil kagu. Aremo. Dengan matina biasa orang yang kamu nak dinawainya. Kami yang mesti tahu sawadairan. Yang ka paman aku mesti dari orang kami ni nak panggil kagu. Yang mana yang ngawadainya nak keluar. Siapa nama mama. Assalamualaikum. Yang lebih kaya Abu Bakar. Itu seorang orang tua di Mangkang. Assalamualaikum. Namun bukan lebih Abu Bakar di Islam. Di Islam. Assalamualaikum. Ya kira Abu Bakar tak pernah ngap senang. Apa nama tua kampung orang deakaluna Abia. Tugu mama asakir. Tiga Abu Bakar sekaman. Nanti dia na binawaya ko mama Abu Bakar saya. Ada harus nanti dia kalau aku ni, itu kan? Nanti ini lagi dia kader dia kan nak umat salam nak buat bisita buat itu, oai. Nah, biar terlalu kau yang bisita pun nanti sekalian. Tinggal kaya Abu Bakar mamuta mamu alimah minta guna. Kau tua maka bisa kau hai alimah minta guna. Kamu tak mana? Berkumpul dengan di dekat matai. Jadi kaya mamu alimah nama makan yang berkoro bertimbul. Mata nebo dia kritikan. Dah mula lagi tina na pagawa ng sikaw, pagaling nga. Na tina ska tu orang galing. Ganyan Dewi dari orang lagi.
Ini mapwede mga mama, dia bola peso ginawa niya, kung siya padaw kami ang itago. Na ating-atingin, na dia berkeras bitawian, na unang uukuban ng perwadaman na alimongyan. Na sokon sokele niyanong, na miya kagirawa, assalamualaikum. Oy. Ay maana niya na miya kagirawa, assalamualaikum. Na kagis kanya kung makasalam, oy. Ay niya kaya salam, na minggak sa siran, na erang kaya gak sa, na minggulaw ka siran, na tiga dia ka amam agare, na umi kasala mo man na tama kapag ila, na tiga na pili akong kami basa-basa ko ating kadupa-dupa na kumangitago, na tiga na waiba, na tiga na pa nga ari mga tumit, to pa man na tumutuna pa siya itago, na tiga na udisa ni sasabak wala na kapasangan ako kapugupan ako niya mangitago. Na tina siya kumana miyaw na maniri susawan day niyo. Na siya na makansaka na dakaw. Na adi na miya kasimbagro ababay. Karumang ka to. Dinay na to. Na tina ini isya kan sa kaon wanda ka. Dako niyan din liwe. Away. Na pangiraw pa na ako to sa mamasangan na purwa palawa di mangintagod. Na panganita pa na kuwala amalilin na inyan umor. Tiga dia ko to mama dinan manariulaw-ulan yan, nakabaka mo titigri. Baka mo siya sabari. Ulaw-ulan yan na nakatila ka na nababay. Away, tiga nga karuman yan na nakenduman na dinan ni kaber ka wallah. Na tinaway, pakaganta sa tutul na mimulang siran. Miyali nga nga mama. Ayun niya kaya pakabaling na nakaating-atingan na nga mama. Assalamualaikum! Benakip ka nagpanay karuman yan. Assalamualaikum! Tiga na, anda din kasi ni mabenog mama ay pagisya kanian. Dakan lakay. Dakan nakatepyo bakang palakay. Tiga dia kaya mamay nung oto na nakaya bulay o kakanaw to. Di ko kataterangan. Nah, pakaganda sa tutul. Miyadet man ng utay istorya na, siya ko miya kasaraguman, miya misitaw na din uta mama. Siya uta pa diyo man. Nasinukuan nga walay niya. Kaya, pagpakagantan, tiga dia betul niya, gabati na miya kasaragun. Kaya miya kapano tuluntalop ni kaya pag-agree yung sarag, miya kakidatan siya na sarag. 2024. Papaman, pagpakagantan, ay dapat yun, no? So miya lang, Assalamualaikum. So mama, miya bisita ko miya po, sarag. Assalamualaikum. Miya nagang kaabubay. Alaikumissalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Antay ni ko mga dato, nang kasali na sumama. Tingin na niya kape, swar. Niya kape, mata na bubay. Malaki kaya alinano. Tiga nga ba uba ko nga di po na mainanta ka. Natingin na siya kan subulay ka, o kinaksang kaawala yung mama. Oman sarago na mami si Takoro, nandun siya kayo to. Nasokya na ganyan natin na doon. Lewa kong lakaang ko sa lakaang ko sa ka. Naon niya ko laki na tinataros ka kada sa walay so pagarin ka. Oy. Di ko man di manenimo, kasuno na ka na po galabakyan. Adi mangintago na pagpanganiang karakan wala ba din pagkalanduwa mo riyan. Pagkapaniya ka na igramay niya ka naaating anak ko ito karumakan. Nauna kayo ni makauman na di ako di gagang kasuno na ka na kaya ikakapaniya ka. Tapi ang utama man na miya sitimin na pa na miya kaguro ka pa. Hindi na miya alin ang kaya babay. Uhay. Dati yan nakate, ang kadno. Prilay ako maban na kurang anak kasaya. Asuno na ka ng kota karumakan. Dati yan na, uhay. Na iniyan ko na, ay niyan ko na tina. O ba ako na di nga ba na sunwa ka sa kanisa mongon. Na tina sa ka, uhay. Na, anto na mapik, na tina uhay. Na, suno na kang tigil. Na ele no gobe tina siya pangawal kasi sa pago kita naka pero ako para makanasuno na kanagiya kuan kata na sungkombo adi maninimo na tinaway dakon matina yung kapana kapila ko ng tagino na biya badake sa kito na mabisita ko na meto nas kanyang doon suwari mo niyan ako pa kagupo na rin mangitago na sira mangguro ka oy yan na ta pagarin na daw gani miya kasalagun man adiyok man ang mga pagilita tinaway tiyan na siya kumanem yan na rusawanayin ka. Nasumya naman ako na mata ano to abubay kumapi kasalam. Napia kasuldo ko niyan pan, napiagan ako niyan pan.
Na inisya kan sa kau nasisiga kung sa kalasan. Adi ka ni mangintago na di gagano to kasunong kaniyan. Ipagkapadi-padi kaniyan kon. Apiteria ka na panganing akwala aban kandumura karo makananan. Begitu tinggi so karo mga adan. Bemisyanin. Tiyan na di. Tiyan na so nga karo mga. Tiyan na. Ha, niya di doon. Why ka? Natina di na nakaro mga buwan. Natina buwanan. Natina sebab tiga samya kasabar kana di na siyang din rakawallah. Why naman ito di kuta umang na mapia. Yung kuta ba iya matataguro ng kuta akal. Kana aba mapasang ikang gani. Nangulang na tao ang mapasang ikang gani. Na matang wala kapeso siringan na kanip kagwada kanyan. Na apeso tunganin kanip kagwada kanyan. Yung uta din na maliwanag ka. Na bari di pesano mga binang gani kanu na miya kagengga na kapkedo gani niyo. Sami do mabuha na gani niwa, kami kagengga na kapkedo lotiana. Kenapa kami yang mga datuang gani kami na di kedaan. Na pangainom na kami sa isting apa nama na ben miya moluwa ka. Na pangainom na kasi ako kobra na miya kapatay ya. Matang mana kay patay niya mo. Kata na ko sa isting ano ka maka-relax. Mininom mo. Bari di benar. Miya moluwa. Na pangainom na kami sa kobra. Kata na ko matang mana ka patay mo. Huwag din makainom sa kobra siya kini. Naskan mo mga boy. Napkaroon no tunga kasi wani niyo. Api gani nga kay karo mga mamaiji kosong ka. Tangani tadu wa na beda kasya truk na di kapan nama kau masa pampeng nama karaso truk nas kabi matai ron. As sorong na kabuso traka. Nuto miago. Ipagi siya ka po kumangawata ka. Na mangawata! Mata mama may mamiyating sa ano na tapos pagod na na-truck. Nagsundo ka po kukwarto niyo na pumuro ka. Pumuro ka. Ya Allah, di mo ito. Nagatirokan mo sa pitirokan ka ng mga na nisitahan na. Di nga ito terima. Jok. Ewan na niya na mga juk akong buto. Awas na, tamo suka kurang wari panoro, wari alim zeno din, wari alim jalil, masanang. Na aya osto na subay na asara ading ka intira panigrab karangitan na pagkapyabu ginawa niya. Pagkapyabu ginawa niya. Asara di ka dagtero. Apian to na ni pimbasan niya ka. Mama adu kedian. Mama. Tengah di ka dagtero. Ato haman. Tadi kan pagi tu, ayam mana tina mata ni mama. Kaya ayam mana karumo bube na terus bube na. Jadi ya seorang yang mama tinggal bersama, ya tinggal sekarang. Dia bunuh ka, sekarang yang itu ka. Dia perhatian ka, sekarang dia apa kau doa. Jika nama kapet ya. Dia kada bu. Oi, dia kasih aku na, dia panutulah karena nu pernah. Dia nak sakato mama, dia kaya bes komar. Oi, kap giso ka rumah na tetaru na muta mama, na pakai bes lang si komar. Pagawaannya no di pagawaan. Akhirnya kaya pakoma apakah beso na tunay suwanya kan beberang sekarang nama bebe. Yang mana si Omar nama untuk na din tetaru sukaro ma Omar. Tingnan turap saya. Pakai beso ko Omar na tabla siram jauh sukaro niya. Dia tar siram su. Tingnan na tumali ko ako kamaling ako. Oy, anya kembali domini si Omar. Benda datang ka. Si Omar. Domini. Tinagara ino karenan. Kaya ako si Bumana Riyoma. Tingnan naman, natunay pa ganyan nakaraan. Natingin na sukaro makana. Tetaro dahil yung hotel ka. Napakaya na ba isa ko nakawanto na isuanakan. Na di ako nga napanga na ba isa. Kami ang makasing nga mga natabla sila. Natuguma radiyallahu anha. Meling at tingin. Ditero sukaro makan. Na di akan supunan. Ino akan disupunan sukaro makan kita ditero. Baka di pamamakin na dia kesupunan. Oy. Nas kanya ni petinda sa paanakan, rotiakan. Nas kanya ni petinda sa panganang kanakan. Nas kanya ni pupumipikong ditarnakan. Nas kanya penipupungan ni bako mga watakan. Na inwa ko pendema kasilay. Kada ko makangganabag sa haram. Amya siya baka na ginawakan. Kainisa ba pun wallah. Na miyaling kaagum gina kako na di ako ng petero. Tiga dia kay ama ambaleng ako na dinan mabipagapalayakan. Igara adi terus so karo makana babay na dia kan supunan. Anak kaya dia kena katawan no ya panutula karakano. Adna udara kasaba panwala na miya kamelag siran. Kana ba sa kan udah sa kana miya kamelag siran kakapan ako toto. Udara kasaba panwala na miya kamelag siran na kirumay. Ano sabab?
Na usiran tidaw karumay. Na umang gubirawan ka ababay miyak tengo siya ka. Na tugumamas kay miyak tay. Na kelitsu babay. Ay daw mawala siya babay. Miyak te. Tugumamas kay miyangin to. Ay daw. No miyangin to raw na miyak tupda niya mama. Tugumamas kay miyak to. Ay daw. Nade na agi na ka tugumama ba ang patemoro nagda ka kanang berak. Apian to na isuan na kababay na miyak pamasakan sa ka. Ya mana tabatan nga babay. Kami ang pamasako ni Karoman yan. Tiga nga babaya, Ako miyak pamasako ni Angkol! Ande risit ka! Ba't suma nakapangabi na sa risit? Kaya na lang siya kakukurangan. Benamili ka kaya nga babay, nakirisitan. Ate sa risit ka, talawat yung lima. Uy, ano man ito? Ino to, ito ka na bumagip sukunan ng mama. Naskama babay na isa abara akal. Na mailing kasi karumang kaapragip man nakapanggani na o ke paro penatang na kanungan sa kapya ke pekap man pagay belada kap mana kenapa kahe belada kan no belada namanya kapi aginawan niya pati kini kaki nah kata na kata niya makasan ayah ko na ikata na muntia ka na diyan ko to ayah maanan niya na ad-diniya, antara terun ad-diniya, di na so agama, diniya. Na aya itmanaw na so okay-toke. Aya maana niya na isa munti aka na so kapiang kay parangay. Kapi ay parangay. Opo nga mapi okay-toke, mapi kay parangay na munti akanan. Dia alam na tao ang mapi parangay, mapi okay-toke. Na pagkababayaan no salakaw di salakaw. Na pagkababayaan ka panuwala. Na ayah ko na sakit tangan na parangay amapia o kitokit pananggiling ka barkay ni matagu adi sakit yan pagawang kaniyan na al-hasad kasiig api yang kay parangay na opung ka kasig katabi sa kasig na pagkada so kapi yang kay parangay ilani man lang na paman na masig ka maratay parangay paratay kan lang na masig na maratay parangay na ilani walang na tawada kasig kami kapi parangay. Apa yang tu ni pekiri ni rakap kibu na ben kebaya, masya Allah, aduh ini, anda ngap mamiak wabaya ngai dia bago, masya Allah, baka kau mamperuman, ya kaya aduh masya Allah, ya kau bago kapman, bagi yang tahu nama kaya kan, anu kan banyak minat sabaya, yang tanggapan ada ngai di KBJ, gimana bago na utang mana ya? Ay nakabay na daap kaya ni rakap mapia, di ni nakabay ubakap kipurwa. Na dito patero na masig amasin. Na anto na ko ni kapato para magan. Aya ko na ikapata aya makna niyan na muntiya ka. Oy. Na amalu salih. Amalu salih. Na sokon so galubak kamapia. Lang na galubak kamapia na amalu salih. Basta adi kali makang galubak sa amal salih na muntiya kanan. Kata dia nga dito di seminar na muntiya ni, muntiya iwanan. Ya kapia-pia. Na ayaw ko na sukang amal ka amapia, uway, ubamada, ubakanin awae, uway, na ayaw sukang yan, na algiba, na kapamaganta. Api, kala amal ka kang gigisya kala asado, kala amarawin, kala adunia amal ka, na upun matago ko tawang na kapamaganta, na pagkatabarya, na pagkatunon yan, na pagkatunag iso amal ka amapia. Di mo kapag ginawa, dami nga kita ni, dami nga kita gitu, ino to. Dami apa yang kau nak sudah taruh dami apa yang nak nak ya kan? Kato, mana detan itu meragi kap mana? Karena pagi dia nak mana kalibatannya na? Odi ni pemaganta kau na, ada tiga pemaganta. Nah, dia kay adila tugu mga ungang ano ko mga Arab. At yun na al-lisanu laysa lahu idam. So dila na daatolan yan. Ari panuroo. So kung so dila na daatolan yan. Bal yuqassiru al-idam. Ugay na pagkaputol sa tulan. Beneran kay adila na datulan yan na pagkaputol sa tulan. Igila niyo ito mapukan na ako na miyagisul yan siya kayo na miyagisul yan siya kapamilya. Kapumo siya kapamagantag kung sa amanan niya nakasuro yan. Dia mga riknowa, kaya miyagalas risdos, o ay tanong makasiro sa asar, na punitan ako nga, kaya dia bimiyak pamangusya, tanong siya na miyakapiapian. Miyakapiapian, ikikijay si ipanuruwa ko siya, ganyan, Ustaz Zainuddin, lihilan ni pakasya sa akin mga alimag o mga alimag. Para umisuban lang na alim na kanugitanong, na papakakwa kako, ilam mo yan. Miyakakuha kako, ilam mo jalil.
Si Ibn Juwayber, may kakuha ka ko ilmu Zainuddin, may kakuha ka ko ilmu pada alim, may kakuha ka ko ilmu kana itu. Napakatapit-tapit kana, di kami boleh alima. Nagkapagay manasang yang masih itu na api udah mau masih alim Zainuddin, udah mau mengalim. Nagkapagay mana isar kanu si makontusia, ayat man manusia. Lagi sabi do babong manano kami nga padi na classmate na, ami kay pungusya na classmate ananan. Oh, ay mana importante na adna mapi adna ni matero. Balasan kan Allah sama na abadas sa temo-temo tan wala utan ako sore sa datarang nga temo tanong sa diganop kebukulan sa nga seminaryo insyaallah balasan kan Allah aya buah kakasi ala lag nakatiger kan insyaallah ta magume sama pia insyaallah na apia dan karota sumane na mapia na sumanga watatan na rupa guma mapia balasan kan Allah yang pagariya kana si Panuro sa Zainuddin nga dasyan jalil wa bi juwada bam ni tanong ko na daw tanong rin Allah sa salam na kasalan langon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Balasan wallah yang kaya guru tano si Syekh Abdul Basit Saleh. Dan yang kapa andaraino sa yang kaya seminar tano sa amin bahar women Islamic seminar. Insyaallah ayat mana kapangapun barat semua tanong na si Iko November 22. Ami pantag si Iko Rabi'it Thani ay ka-20 ang pito. Insyaallah lagi na sa pratiksa ng takadi anelo pa ito makasagadan tanong mo sa mga lapot ni si Tano ang yang karon po sa Islamic Forum yang saksi 59 na di tanong di mamaging bitaw insyaallah sa tanong dito kaso-kaso na sa mga karya Muslimat tanong na si tanong din pag-attendance o si Muslimat tanong na pag-attendance tanong din so tanong mo mga seminaryan na pag-attendance tanong si kung mabubaloy barangay Muslimat tanong karya Muslimat ang tanong itatadi ang yung po akudor yung po attendance sa edna ko rin po sana yan na dua sa gida ni kakatubitan sa gida kaya seminar tanong sa edna na pamamakin ng tanong ko dua naging guru tanong si Alim Jalil masanang Adenso bin Juhayber sa tanong pa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba aba'ana wa ummahatana wa aqriba'ana wa li azwajina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innana na'udzu bika min anwa'ish syarr wa min anwa'il amrad wa min anwa'il bala'i fi hadhihi ad-dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma ij'al istima'ana istima'an marhuma istima'an maghfura istima'an marsuka ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.